Uyazi, kuyamangaza. Kuyamangaza ukuthi umuntu ongakwazi engakubuka azitshela ukuthi imjunju yenhliziyo awuyazi. Indlela owenza ngayo manje ayisho ukuthi izolo ubuncenga uthando. Usukhohle ukuthi wena uthe mawufika empilweni yami wakhala ngokuthi sekukudala bedlala ngolwakho uthando. Uthe wena usumdala futhi uzongithanda hayi into yokudlala. Kepha kuyamangaza ukuthi namhlanje sengikhala kakhulu kunakuqala. Kuyamangaza ukuthi izinto wangenza ngafunga ukuthi angisoze ngazenza kuwe sezenziwa nguwe. Okubuhlungu kakhulu nje ukuthi mina namanje ngicabanga ukuthi uthando lwami lifanelwe nguwe. Kubuhlungu-ke ngoba selwaba yinto ejwayelekileyo kuwe. Yazi bekuthi makukhulunywa ngokuphuka kwezinhliziyo ngibe ngowokuqala ozothi owami eyami isoze iphulwe nguye. Bengingakaze ngacabanga ukuthi umoya wami uyokuhlukunyezwa nguwe. Ngibeke ithemba lami lonke kuwe, kodwa buka namhlanje nalezi zinyembezi sezafana nento yansuku zonke kuwe. Ibhlungu inhliziyo yami. Mina ngangithi ukuthanda umuntu obaziyo ubuhlungu bokuphathwa kabi kuyosiza. Ngangithi ngizobuyisa injabulo yakho nawe uthoba umoya wami, ngangithi uyongisiza. Kodwa yazi kuyamangaza. Kuyamangaza ngoba nginginike konke engikwaziyo ngothando. Kuyamangaza ngoba ngikuthande ngakho konke ebese ngikufundile, ngikuthande ngolwazi yazi. Akekho omunye oyoke akuthande njengami, ngiyathemba lokho.